imisebenzi abayifundeleyo kubhekwe kubuthethi sizawuthatha zaziwayo kodwa masifeze izingilishi ngoba mhlawumbe abanga imisebenzi kodwa ikhetha ukubana isidingo sakho mhlawumbe nanxa ufake isizwe ikhampani ethile noma kanye ubani ifani eyaziwayo okanye ifani engaziwayo kodwa sizawuthanda sicele ngoba dinento enye ndiyazi uba umsebenzi wona ukuthi uThixo odala umsebenzi uThixo onika amathuba uba abantu bakhe baphakeme kodwa sizawuthandaza kwelilizwe nalo lakhulwa nguThixo kwizinto ezibuhlungu esizaziyo nendingenakuyithetha kodwa sizawuthandaza bathi bakhona bayisoma abathi noxa elilizweni lakhulwayo nguThixo kodwa isingathi kungcono ngoko lalengekakhululeki ngoba nje likhululekile isingathi kukhona liwesingaqala kodwa sizawuthandaza ngexesha lokuthandaza kwethu simcele uThixo uba abe nathi xa sizawuthatha into yokugqibela kwelakulo 18 ivesi nje yokugqibela sithandaze.